hantle pitso ke hantle pitso ke ka mmotsa potso ena hore na e le hore hona le batho ba modimo a sa ba bitsang e le hore ke ba imemi motho a sa bitswang a tlile o imemme mme motho ya mmengwe motho a imemme moketeng ka nako e nngwe moketeng ha o mmengwe ka tla fumana hore ditho di lekane ba mmengwe fela le ditulo fela ka botso di lekane ba mmengwe wena a sa mengwang o dutse ka ntle ka mane ho sena dijo moketeng batho ba mmengweng ba bile ba fuwa diketenyana o bontsha hore ke batho ba mmengwe ba sa mengwang ba tla ile bona mme batho ba sa ha re ya mane dijong re ya mane diswitsing re ya le eng le ha go kena ka matlung a itseng re kena ga ke ditikete mona batho ba senang tsona e le ba sa mengwang e le ba sa bitswang moketeng a kena le motho ba sa bitswang batho ba sa bitswang bona ha ba kena mono potso ya pele ke gona go etsa jwang ka wena ya bobedi wa hlanya ya bogago tsama o tlwe mono ke batho ba sa bitswang moketeng bano jwale ke ne ke mmotsa potso ena ke rena hantle ntho ya pitso ke e le gona batho ba modimo ya itseng ha fitla ka ga batho ya ba ntsa wena tloho gona ba banka o fela go etsa ka go mogala Jesu Kriste a boko ya ho hanka ka iketsisa ka re ke nketa wena pitso ho latela tsela yo motho ya hlalosang ka teng ke re jwale re bona ka go tshebeletswe re na le ntate mo ke bona ba bitsweng ke modimo gona ba bang re ntse re imemme re itlile e le hore ha modimo a sa tsotele tlhoko tsa rona wa nepa hobane re imemme empa jwale batho ba bitsitsweng moketeng batho ba mmengweng ba hlophela ditafole ebile ha sa je o ntsha tekete hore na ha ke je jwang empa ke le VIP moketeng mo ba ka twa baka ha re hlile o modimo re VIP re bitsitswe ke modimo tsela ya o ntate mo go dia jang ka teng ha ba modimo na nna o ka ngwathelang batho tsela ya wa mo ngwathelang ka teng tekete a tshwere mo e tshwere mme wa ntsha hore tekete ke yena modimo e kae bothata ba lwa le patile ke tikete tsa lona le dikentse ka subeng ka mo tsela reng go di go kopela dijo ka tikete ya hao tikete ha motho a keta o ja meketeng e meng go bontsha bobaki ba go jele ya tshwaula e le go se ka tla ipeta e nngwe ha o keta o ja ba enka go bontsha go so jile mogana Jesu Kriste ya boko ya ho meketeng e meng ha o nkile tikete o ntse o ja hangata ba ngwathelang ba se ba le kgwao mme ba tlo botsa hore na hao ho etsa la jwang ka wena he neng o ja hantle ho etsa jwang ka wena mogana Jesu a boko ya ho jwale hanka ka re modimo go file ditekete rona tsa rona re dikentse ka re emeletse tekena le modijana e le hore re skebe ga monka hampe ha re kana go engwe ha hore nkopela dijo ebe o tla sa ditshwara ebe modimo a gabele o tlotsebe fela hore wa botswa hore na go file dijo maobane go etsa la jwang mogana Jesu Kriste a boko ya ho ba ka twa ba ka re neuwe matla ke modimo ntsha tikete ya hao take it out ntsha matla ke na ka go sebetse matlano haeba gale ba sebedisa bona sebakeng sa hao o a bolokile a ha wa nonne man mogana Jesu a boko ya ho haeba a hao ha so sebetse a nonne a gona fedile a mangwe le mane a hao a nonne a ntshe a sebetse la ka ga dula fatshe yona ya tjena ke dumela go thwele tla e bona ke ha e phetwa ke magowa mogana Jesu Kriste a boko ya ho hobane modimo o ne ile matla na le batho ba dutseng fatshe ba senang taba ba sa tsebeng hore na modimo tsetseng ka ga bona ba ikuka le batho fela di church parcel motho a ka re church parcel ha ke a kerekeng ke a fela wa dula fatshe go a mamela ha o tlo amene ke a tswa ke a tsamaya a bila gao nna ke etse le thwa kerekeng ke church parcel fela ke ba re mo sebeletsa modimo ke ntwentse ke etsa ke ba re mo sebeletsa modimo ke o bina ka mo ke ba re mo sebeletsa modimo ke o letsa ntho tse tselantse who said you are a parcel what's a parcel ke ntwe sena thuso
la ha o lebetse mono phasele ya nataba ha o phasele yaka ntlele le yona nyeo ha o phasele ho modimo ha ona motho phasele ke thoto ha ona motho e leng thoto ho modimo ka o fela modimo o re bitsitse ha re le tjena bogana Jesu a boko ya ho ka o fela modimo o re bitsitse ha ona motho ya sa bitswang ke modimo e tswe re sa imema ona mantsa o Jesu a bua a re o bua le barutwa ba hae ka o fela ha bona batho ba re a re hela lona ha la itlisa o nna lona a re ke nna ke le bitsitse o re Jesu ha la itlisa o nna lona o bua le bona ka o fela ke nna ke le bitsitse ha pele barutwa fela o re ha la itlisa ho nna ke nna ke le bitsitse re tlile ho Jesu re bitsitswe e le hore bitso ya modimo e o fihletse ha o tla tla ho modimo ska nna ga wa bitswa mo ska nna ga ona thuso no mogana Jesu a boko ya ho matla modimo a teng ka go wena ha o motho fela ha o mahoho ha o le tlaburu ha o mahosana empa ntwa modimo e teng ka go wena e lokelang go sebetsa hore phedisa e lokelang go sebetsa hore matlafatsa Jesu o tlile hore ntwa modimo ka go motho e tle bonahale ntwa modimo ka go motho e tle bonahale ho tloa ka jeno ha o itsheba o re ke motho ya bitsitsweng ke modimo mme matla a modimo a teng ka go o re ha moshanyana a disitse kgomo e le pholo ha di e kana ka popo e kgolo e kana e ba o nkile leswai le lenyenyana o ntsa e wotla mona tla fona pholo ena ya hohle mo moshanyana no a monyenyana a batlang e hona teng amen ebe po yena ha e tsebe hore ke matla ho feta moshanyana emo hantle hanga ka retele ha fela ka mosheba le ka mahlo fela a ka tlola lesaka ho nkela ka nka mara ka lebaka la ho se tsebe matla a yona ebe po yena e ntse iso hodimo le tlase ke moshanyana emo amen nna ke tseba e fapane nna ne ke mosioni ha re le ke rekeng ka selemo se seng re tlo etsa setjheso sehlabelo re le ka ntle ka mono re le bangata re le botate moruti le botate moruti wa bosione ka diaparo tse ngata tse fapaneng tse ntle tse telele tse jwang ya ba ho tliswa poho e leng kuwe Freistata poho ene ne ha e keta ho ropa mona re rapella re be a matsoho jolo ka tlwaelo fela re tseba hore ha e keta ho eno a tlo e hlaba tla nna e pholle e bentse re balla mangolo a halalela ya ba moshi a hone o nka poho e senang sekodi a itlisa mona mathuleng a ne tara ya ba jwalo amen itse ha ntse balla mangolo ya ba eno o nkile thipa o e patile po ena ha e bone itse ha flamane ya ba moshe o nka thipa a hlaba poho ya ba le eno o nka thipa a hlaba poho ka bo mali mabe ya kana kwa hlaba poho ena ga di kena go ene e tshikisa hloho itse ha e tshikisa hloho ya ba o sita ho e nepa hantle monateng ha sitile o e nepa hantle monateng a e wotla mo e sa kgonang ho shwa e re ko jwetse poho yana ene e khonye ya fata makwatsi gene re phasa ka o fola ya nka bishopo ya mo tlhodisa terata ka lenaka a mo wotla ka terateng ya mohaisane ha ke no ba re ke ne ke le teng gona ba banyana ga ba setse re kena ka matlung festere tse ne be di tshwatleile poho eno e fata makwatsi ene e tlole ya fla ya gaola ketane ha di e kana ene tlangwe ka yana fatshe ya e ropola ka hloho ya tswa ka gate ya tswa ka gate ya hodimo le tlase poho yena ya khonya ha ba wa letsetswa maponesa ba ke ona a tlang a fitla a thunya poho eno ha ke tsebe na kulo tse kae gobane motseno o ferisitse ka ofela why bohloko bo ileng ya butlwa ka nako yeo ene e foswa ka lerumo ya ba ke bona bo etsa hore e hopole matla a bona mamela hona le batho ba nang le matla ka mona ma o hloka lerumo le ka o fosang pele o tlo tseba o tseba matla a hao o hloka ditsietsingana tse ngata tsa o tsitsinya pele o tlo tseba o fumana matla a hao mamela ske ba emela ditlokotsi ske ba emela ditsietsi a bo eme kore ke matla ha ke na le modimo ke tseba matla ka ke tla khonya ke tla
Jwetsa le tsietse le tsile hantle, le tsile ho phomotsa mataka, le tsile ho phomotsa hore ha ke motho fela, empa ke a etsweng. Yes, ao Modimo, ho na le matla. Ao Modimo a fileng batho, ba dumela ho yena. Ho na le matla, go dumela matleng a Modimo, go dumela matleng a Modimo ya ka maoto a hao. Ho na le matla a Modimo a fanang ka ona. Ho na le matla a Modimo a neile bophelo ba hao. Ditsietsi tsena mathatana, baloi bana ba tlileng, ba tlo loya bana ba hao. Mamela ba tlile ho hlahisa matla a jetsweng ka ho wena. Meleko ena e tlileng e tlile ho hlahisa matla. Ho na le matla ka hare ho wena. Ho na le matla ka hare ho wena. Ho na le matla. Ya tshebeletso ya rona e kenella hona mono Village Gate mo mmile wa Naledi le wa Hatsusane di arwana teng. Ya speed hampo mono e ka onka tsela ya Hatsusane hona mono ke mantho ba bedi fela ha o tloa junctioneng ya Village Gate o tsenela right e ka o ya Mtimposo Primary ha o keta o kena mono ta o kwa setse di duma sekolo mono se botsa fela na sekolo se kae se bitswang Elevations High School ke sekolo sa rona hona sebeletso mo Msorai. So ha re kopana le wena sonta se seng ka ora ya leshome o se we are pushing the kingdom agenda. Ya Christ